Okay, saya nak share sikit rahsia buat bisnes tahun 2025 ni sebenarnya lagi senang. Sebab bila TikTok meletup, maka proses kita nak buat konten tu jadi simple dah. Tak macam sebelum-sebelum ni. Konten yang jenis santai, jalan-jalan, pegang kamera, cakap-cakap, luah perasaan adalah konten yang sangat senang untuk viral. Konten yang jalan-jalan tak ada cakap pun, letak je audio zikir-zikir, dah meletup jadi FYP. So bayangkan tahun ni kalau you fokus kepada konten yang simple, orang relate tentang produk you, jangan fokus kepada perfectionist, jangan fokus kepada editing yang terlalu nak cantik kan, fokus kepada deliver value. Setiap apa yang you cakap, teks, gambar, audio, bagi value kepada you punya audience. Sebab tahun ni semua pihak akan dahaga konten. Sebab semua orang fokus kepada TikTok. So you kena ada konten yang konsisten dan konten yang ada value.